Да, есть немножко. Чуть-чуть, да? Да, чуть-чуть. Спасибо. Шаардан смог дем алган кыйын болот. Сырт жакка чыкканда, тогу жакка чыкканда шаар караңгы болуп, туман болуп көрүнүп турат. Бул смог. А эмнелерге зыян келтирип атат мисалы? Легкийге да адам дем алат да бул менен. Анан эми зыян эгер медициналык көз караш менен карай турган болсок, зыян өтө эле көп да. Эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Тазалаш керек. Өткөндө интернеттен окудум. Бирөө киргизиптир. Мен кантип айтылганын билбейм, бирок мондай вышка сыяктуу да ичине эме вентилятор сыяктуу да үстү жаач. Ошондо менен тазалаш керек экен. Өзүнүн аты бар болчу, унутуп калдым, бирок ошол эң эффективдүү метод деп ойлойм да мен. Сезген деле жокмун балам. Сезген жоксуз, кара болуп түтүн болуп аткан. Аба мындай таза эмес экен. Көрүнүп турат. Демип сезген деле жокмун балам. Ошондон демип аткансызбы? Билбейм. Катуу баскан аны. Эми абанын булганышын сезилип атат бир аз. Машиналар көптүгүнө болуш керек. У нас очень загрязненный воздух. Бывает смог видно по утрам. Ну, бывает туман. Ну, это плохо, чё? Как вы думаете, что надо делать? Что вам делать? Во-первых, деревья не срубать, потому что деревья дают кислород, я не знаю, очищают воздух. 2-3 жыл мурун биз уже миллион аштык да. Ар бир кишиге уже 2 машина пайда болду да. Шаардын ичинде ар бир машинадан чыккан зыян түтүн да бар. Ошондон ылдыйраак түшүп же болбосо өйдөн районго чыкканда уже өзү деле көрүнүп турат да смог. Ну, конечно, у нас загрязненный воздух, это я честно вам говорю. Но куда денешься? Раз мы уже здесь живем. Я вообще с 7 лет здесь живу. А мне уже 70 с лишним. Я уже привыкла к этому воздуху. А куда денешься? Кем бирок шаардын кээ бир жерлеринен билинет болсо керек. Аламедин 1 мисалы үчүн ТЭС жакын жерлерде, мындай чет жактардан билбейт экенбиз. Жок. Барын сезебиз шаардачы. Шаарда негизи аба таза болбойт да. Ошон үчүн элдин баары балдарын парктарга алып барат да. Азыр начар анткени жанагы частный секторлордун баары тең көмүр жагат. Ошон үчүн аба бузулат. Ошон үчүн эле эмеспи же машина көп? Машинадан дагы албетте. Машинадан дагы техосмотр. Машинадан болот, баарынан өзгөчө мына бактар жашылар жок да азыр. Аба деген тазаланбайт. Конечно, частный сектордо азыр элдин баары көмүр жагат. Отун жагат дегендей. Газ жок. Жок, азыр сезилбейт, эми бир аздан кийин эми дагы суук болсун, ошондо аябай сезилет. Былтыр кадимгидей сезилген. Бүт эле түтүн каптап калган. Эртең менен кечинде жүгүрө албайсың да. Анткени карасаң бүт абаны жутуп атасың, анан кантип чуркайсың. Я вижу просто в той части, северной части города, там сильный смог, а здесь не такой. Оно тоже наплывает периодически. Как вы думаете, что надо делать? Но это нужно, чтобы весь город участвовал в этой системе экологической. Это значит, чтобы газ был, чтобы меньше печного отопления было, чтобы машины... Ну, машины и так много от них выхлопов вредных, а на самом деле что-то с машинами надо делать.